What's up guys, channel paling sampah sedunia. Kontennya itu aja. Lo dulu lucu karena narkoboy, sekarang konten lo semua garing. Oh, gue paling suka kayak gini, direndahin sopers, dikatain anjing. Semua fans lo bocil-bocil, bilang lo semua miskin tapi nyatanya lo ini bukan era lo lagi. Lo di penjara, gue di kamar gaming. Coba lupain jasa si tompel jadi wasit si cakar. Itu dua hal yang bikin lo jadi terkenal. Sekarang bro, viewers YouTube lo turun. Yang dulu lebat macam jembut, sekarang gurun. Undang sana sini cari tenar bikin grup X-Clan. Eka sama Wirman paling jago, lu yang gaje. Suara lo fales, wajar lo jarang bikin konser. Cuma bisa lip sync, berasa amazing. Gaya macam Joji, muka produk lokal. Lo cuma jiplak pinggai biar kari lo normal. Lo pernah gak sih bayangin lo ngajakin collab, tapi akhirnya jawabannya lo ditolak. Setiap lo ngonten collab sama yang gede, hah? Biar panjat ya kan? Sekarang lo ngutang, modal konten lo sekarang duit ngutang. Pinjem duit sama Jessica, ngutang sama si Patrick. Sekarang kebalik lo yang jatuh miskin. So what's up bro, YouTube Rewind gimana? Lo bilang ngabisin duit, ternyata sponsor merasa paling penting. Lo kira Arab sinting, sosokan jadi produser padahal lo gaje. Inikah idola anak sabun yang ngefans dengan gaya bacot lo yang paling tolol? Lo cuman mantan caster yang masuk YouTube, terkenal cuma karena sering ngomongin sama kon. Lo ngaku lo raja, bro you're a people. Melayang-layang gak jelas sudah tidak berpijar. Mau motivasi macam hidup paling inovasi, berlaga paling keren padahal gaya lo tai. Konten pakai toxic, main tanpa logik. Kari lo cuma magic, modal baca toxic. Dah lah, abis liriknya. Intinya fuck you semua untuk shopper stay. Dan woi, lu gak usah sombong lah Bang Erik, woi. Sini collab kalau mau, kalau berani collab anjing. Sini, gak usah sombong mentang-mentang subscriber gede. Gue yang 3000-an aja gak dilirik, bangsat. Oke, habis ini gue bakal bikin konten yang lain. Goblok.